Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kag pabasol iti di mo met mapanagnakan, takababain kan tulaeng. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Wow! Una yun ang nagmayat day timula yung abukado. Di kat dayta, kandadakkel ti bunga na. Agsabsabong da na. Bayam ta inton agbunga da, ikan ka. Ay, sige man nga rod. Jack man nagkan iti abukado. Jack man amo. Takasla kayat kumutan aramanan ti bunga ti abukado yo. Kat no umay daday-daywan ti bunga dayta abukado may. Ay, kasta aya? Numangrugin nga agbunga, nagadon dagiti agurdar. Abaya kasta ti panangkit-kitam kanyak bakay. Adarod kayat ko akanon lakay. Anya dayta? Buko. Kayat ko ti buko. Adamat di talikod ang tibalay. Yalaan ka inton bigatan sumipngitan. Anya nga inton bigat. Itan Ay, rabihin bakit? Kan may isa na banog iti trabaho. Mapankawon no saan? Kayat mo, amargrag dahito ininawa. Ay, wanin, mapanakon. Sige, tumakder ka nga rudan Uy, mapanakon na talaga. Ay, nagrigatan ayat ti aginaw ti asawa na. Kanya ngay nga rod. Kastala ti biyaga. Anusan? Mapan ka kade, wano, sumanao ka paila dita. Uwang ka di. Nakon. Ilaw sa gabing madilim. Pare, mayat mat lang ti kansyon kaw. Mayat, pare. Naidumduma akan siyaw. Aginom ta pare. Ibusan ta daytoy arak. Ayun Kakaisuna nga itaakla ang manan api masyar dito'y balayaw. Si kantumet nga main. Ijay labang kag ti ayan mao. Siyak mati kumansyon, pare. Sige lang pare. Agkanta ka. Denggam pare. Asinaw, jay kadwan ni tatang mo nga agin inom. Ni mang makaryo day jay nanang. Apay, di yumanin malagay. Jay kumpare na nga agkabaw. Jay ibagbagada nang itaray itinwang ijay kabangibang a barangay. Ay nananang, marigatan kayon tupay ang makalagip. Ibagayo kit din nga iso ti agkabaw. Pudno mo't Apay, saan pa lang agawit? Katnay, sumibngutan. Bayan nyo kadilat ta, taitalaang ang nagkita da. Ay, numabartag, maturog to dito'y balay. Pero huwisyon tupay. Ay unay kayon ay nanang. Pulutan da day tilutlutwal. Anya, naglaing dan. Ay, ayabam manjay amam taong tak. Pagsasawak, iti saan amalamot ti asaw. Inom ka lang nga inom. Anya nga inom. Italamadan nga aginumak. Kat no nagiinom kayo manan, iti naminsan nga aldaw. Anya? Ibusem ti kwarta naglakwan iti irek. Gapo iti kaiinom mo. Ay, kabaw ka atalagan. Idi pa'y naminsan atawan anaginom kamay, kani kumparek amakaryaw. Ay, di nakman pagbalinan akabaw, si kalaklakayan. Ay unay kad, ayan na ayat ti pagpadoktoran ti kabaw, ta ipaagas ka ni Jay. Na, Ubing ka pa'y matikunak, ngam nagkaroon ti kabaw mau. Ay una yun. Di matla sumardangan nga agragrag ti sabong kan bulong to'y abokado. Ay, Sanya? Umay ka aglotaw. ay nananang, jak pa'y nalpas ang nagwalays. Itay ka pa'y lang agwalwalis dita. Dayto'y nga rod abokado. Agragrag ti bulong kan sabong na. Na, uwin gagpay sa.
Agrag-rag damutan. Nagrigat awalisan dagiti sabong na tanagbabasay. Ay kunakon kay. Pudno ti atap ko. Nga anya, nanang. Pinaginawan dayjay nga Imelda daytoy abukado. Nanang. Timon pa umayan dito'y balay dayjay nga Imelda. Ay, paginawan na amin apoon ti kayo dito'y balay. Ay, di pa'y matay amin ang agbongbonga akayo dito'y. Kahit nada kayo nga iti paginawan na, nanang. Ha? Ay, matayak mo Rumor ka manan ba kahit? Mapanak laang makikaruba. Di ka mapanita balay na nanatireng, tanaungot ka no day ba kahit? Jay anak na mo ti mapan ko paspasyaron. Nisan niya. Uray pay. Ang mga noadan to maibagana kang ka. Nasimpot mo't nisan niya nga anak na ah. Sa bali ni nanatireng. Kasla tigre day jay. Iso at tireng tinagan na. Tigre. Tila ibagbagam mo. Mapanak, tamapan ko ito daytoy saan ang naibus nga ulo ti Litson. Alang nga ron, aganad ka kanina na tigre. Ay, tireng. Si kamot, tila lablabi daw. Asan niya? Umay kuman ito daytoy ulo ti Litson. Amano kayat yo? Ay kayat ko dayta, Ay na. Nagmamayat mo ti bunga na daytoy lukban niyo. Babasit da pay. Lakwan nakto ti bunga na Nay, ninanang mon samot dayta bumaba dita tricycle. Ni nanang, napan nakitsenda. Ay, Imelda, agawid ka. Ay sana pa'y nga agawid sa niya. Nasken nga agawid kan. Ha? Taapay? Ay basta, dito'y kan likod amag na. Ipalawag kuntukin ka. Gimatang ako ni tibunga ti abukado ije palingkay. Tamog. Saanan adumakkel tibunga di abukado tayaw. Tapi naginawan ni Imelda. Ne, awan mat ginatang yung asidaan, nanang. Awan, aya. Puro mat abukado to'y ginatang yun. Day, apay nga agpaysaw. Ay nanang, nakabawan nyo manen. Kunak tumat ngamin nga itugot dak numapan kayo makipalingke. Taado ti makabawan nyo. Itugot ka. Ay, asino nga iti agbantay dito balay? No umay manenday dyan nga Imelda. Ay, tangad-tangadan na amin adimangan anaw. San abalay taadalit yun asidaan kayo. Na, litson. Ulo mo't ti baboy dayta. Litson. Nanang, italaang amakaraman tayo iti litsyon nga ulo ti baboy. Ada pa'y mansanas iting iwat na. Ala, day tangarudan ti sidaan tayo kanatatang ma. Umayak manan ijay balayo pare. Ta ginom tamanan. Ay, wala, umay kalaang. Siya kaon, timang itugot, iti pulutan ta, pare. Ay na, imbagman. Banyas, ti itugot ko apulutan ta, pare. Anya nga iti makunam. Ay, mayat day ta paray, naimas. Makiin-inom manan ni Tatang Maud. Ay na, agulimag kayo ka din, nanang. Oh, papanan niya. Inakman pagsasawan dya, amam. Ay nananang, adda bisita na. Kababain mo na. Ha! Kaya't ko nga rod, apabainan ida. Agtugaw kayo kadilaang dita. Dinaklapdan. Ay, kanayon ti panaginom da. Italaang manin, nanang. Asino aya, dya kadwa na nga agin inom. Ay na, di na magyuman idin. Aya, Ni mang makaryo di kadwana. ha! Dya agpatpatay iti tao. Anya, ay unay kayo matan, nanang. Apay, asino tinangibaga kada kayo iti kasta? Ay, saan aya, asika? Ay sus, unay kayo, nanang. Agbuya kayo iti TV. Tapno mayaw awan dagita dakas apang panunutan nyo. Ay, awanan.
Awanan at talaga. Hanya nga iti sirbi na gito'y amulan o kastoy. Anya ay ati sangsangitam dita. Ay nalakay. Dayto'y lukban amulam. Ha? Naragrag amin na bunga na. Wen nga raw de. Pinaginawan nga min dayjay nga Imelda. Anya? Imbagak mo't kanisan niya. Adinan pa umayan dito balay dayjay nga Imelda. Ay, sayang. Sapay nagdadakkel ka nagsamit tibunga na daytoy alukban. Awanan tila kok ijay palengke. Awanan. Lakay, adakayat ko akanan. Di mo ko na napagulyan nakmanan. Kat umununa dagiti sakak. Saan? Si Kamot. Agrigat ti kasjay. Amok ah. Kan dagiti man mo nalaka burasan. Ti ibagam nga ulya ko no burasak. Jay lukbandasan niya ti kayat ko akanon. Sige bakit? Jay asawam dakim basol. No apay anaragrag tibo nga jay lukban may. Ni Imelda nana. Anya aya tinagan ti asawam. Saan aya nga Imelda? Apay ko mapabasulin nyo nga Pinaginawan na nga ro jay lukban may. Kan kita am jay abukado may. Hawanan ti bulong na. Natin nagdaamin. Kat amaw no apay. Apay nana. Pinaginawan ni Imelda. Anya? Iso adi mo papaumayan dito balay dayjay nga asawam. Tabawalan nga umay dito. Anya, basol ko no apay analaylay dagiti mula da? Uwan ka no. Ni, apay ngay apabasulan da. Pinaginawam ka no, may. Saan mo't ah? Anya saan? Saan ajay mula dati pinaginawa? Anya nga rod nga Day tarupam. Anya? Saan ajay mula da? Saan? Apay kumamot apaginawak nga ajay mula da. Tiring, agsarita tamad. Apay. Apay at hila pagpabasulam. No apay analaylay dagita abukado kan lukban. Pudnumot basol ni Imelda. Nagado apaginawan na. Dagiti pa'y poon ti abukado kan lokban. Ay na bakit? Kababain day tangar aramidam. Di kag pabasol iti di mo mat mapanaknakan. Takababain kan tulaang. Saan na ka mabain, lakay? Pagbainak ko ma. Panagkunak ni komparek amakaryo ti akin basol. No apay analaylay dagita apuon ti mula. Apay nga iso ti aking basol. Dagita ti nagsinublatan na nagis-isbuan. Anya. Naganaka konsan niya. Babae ti inauna nga anak ko. Ay, isumit lagayam anabayag asaan ka nakita. Tinanggad nak ngamin ni katugangak. Ay na, manuabulan asa anak arimrimwar. Mayat ti kasta. Ay, huwan gayam. Kumustamot nga di abukado kan lukban nyo. Natayidan. Anya? Ay na, di manon meten ati ipapatay da. Tanabayag meten dagi di amulami. Kat, siya ka di pa lang ti pagpabasulan ni nanang mo. Ay na Imelda, saan la asi ka ti pagpabasulan na? Amin nga umay di balay, pabasulan na. Patinto pa di aram kanyak kat pinabasol na. Anya? Adda nga min kabkabawon ni nanang, iso ang kasjay. Anya ngay nga rod. Talaga nga anusan min taagkabaw kat nga rodon. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agpabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.